The copyright proprietor has licensed the picture and soundtrack contained in this videocassette for private home use only. It is an infringement of Australian copyright laws to copy, reproduce, show in public, including hotels and motels, in whole or in part. Violators are subject to criminal and/or civil prosecution. Le titulaire des droits d'auteur a concédé sous licence l'image et la bande sonore de cette cassette vidéo pour un usage privé et domestique uniquement. Toute copie, reproduction ou diffusion en public, y compris dans les hôtels et les motels, en tout ou en partie, constitue une violation de la loi australienne sur le droit d'auteur. Les contrevenants s'exposent à des poursuites pénales et ou civiles. El titular de los derechos de autor ha licenciado la imagen y la banda sonora de este videocasete, exclusivamente para uso doméstico. Copiar, reproducir y exhibir en público, incluso en hoteles y moteles, total o parcialmente, constituye una infracción de las leyes australianas de derechos de autor. Los infractores estarán sujetos a acciones penales y o civiles. Der Urheberrechtsinhaber hat die Bild- und Tonspur dieser Videokassette ausschließlich für den privaten Gebrauch lizenziert. Das Kopieren, Reproduzieren und öffentliche Vorführen, auch in Hotels und Motels, ganz oder teilweise, verstößt gegen das australische Urheberrecht. Verstöße werden straf- und/oder zivilrechtlich verfolgt. Il titolare del copyright ha concesso in licenza le immagini e la colonna sonora contenute in questa videocassetta, esclusivamente per uso domestico privato. La copia, la riproduzione e la proiezione in pubblico, inclusi hotel e motel, in tutto o in parte, costituisce una violazione delle leggi australiane sul copyright. I trasgressori sono soggetti a procedimenti penali e o civili. O detentor dos direitos autorais licenciou a imagem e a trilha sonora contidas neste videocassete apenas para uso doméstico. É uma violação das leis de direitos autorais australianas copiar, reproduzir ou exibir em público, incluindo hotéis e motéis, no todo ou em parte. Os infratores estão sujeitos a processos criminais ou civis. Ophavsretsindehaveren har kun licenseret billedet og lydsporet i denne videokassette til privat hjemmebrug. Det er en overtrædelse af australske ophavsretslove at kopiere, reproducere, vise offentligt, inklusive hoteller og moteller, helt eller delvist. Overtrædere er genstand for strafferetlig og eller civil retsforfølgelse. Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει αδειοδοτήσει την εικόνα και το soundtrack που περιέχονται σε αυτή τη βιντεοκασέτα μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση. Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, προβολή στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και μοτέλ, εν όλο ή εν μέρη, αποτελεί παραβίαση των Αυστραλιανών νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι παραβάτες υπόκεινται σε ποινική και αστική δίωξη. Владелец авторских прав лицензировал изображение и звуковую дорожку, содержащиеся в этой видеокассете, только для частного домашнего использования. Копирование, воспроизведение, демонстрация в общественных местах, включая гостиницы и мотели, полностью или частично, является нарушением австралийских законов об авторских правах. Нарушители подлежат уголовному или гражданскому преслідуванню. Власник авторських прав надав ліцензію на зображення та звукову доріжку, що містяться на цій відеокасеті, лише для приватного домашнього використання. Повне або часткове копіювання, відтворення, публічний показ, зокрема в готелях і мотелях, є порушенням законів Австралії про авторське право. Порушники притягуються до кримінальної та або цивільної відповідальності. Vlastník autorských práv licencoval obraz a zvukovou stopu obsaženou v této videokazetě pouze pro soukromé domácí použití. Kopírovat, reprodukovat, ukazovat na veřejnosti, včetně hotelů a motelů, zcela nebo z části, je porušením australských zákonů o autorských právech. Porušovatelé jsou vystaveni trestnímu a lomítko nebo občanskoprávnímu stíhání. Opphavsrettsinnehaveren har lisensiert bilde- og lydsporet i denne videokassetten kun for privat hjemmebruk. Det er et brudd på australske opphavsrettslover å kopiere, reprodusere, vise offentlig, inkludert hoteller og moteller, helt eller delvis. Overtredere er gjenstand for straffeforfølgelse og eller civil påtale. Upphovsrättsinnehavaren har licensierat bilden och ljudspåret i denna videokassett endast för privat hemmabruk. Det är ett brott mot australiensiska upphovsrättslagar att kopiera, reproducera, visa offentligt, inklusive hotell och motell, helt eller delvis.
Överträdare är föremål för straffrättsligt och snedstreck eller civilrättsligt åtal. Tekijän oikeuksien haltija on lisensoinut tämän videokasetin sisältämän kuvan ja ääniraidan vain yksityiseen kotikäyttöön. On Australian tekijän oikeuslakien vastaista kopioida, jäljentää ja näyttää julkisesti, mukaan lukien hotellit ja motellit, kokonaan tai osittain. Rikkomukset joutuvat rikos- ja tai siviilioikeuteen. 版权所有者已授权本录像带中的画面和音轨仅供私人家庭使用。复制、翻印或在公共场所，包括酒店和汽车旅馆播放，无论全部或部分内容，均违反澳大利亚版权法。违反者将面临刑事和或民事诉讼。 저작권자는 이 비디오 카세트에 포함된 사진과 사운드 트랙을 개인 가정에서만 사용하도록 라이선스를 부여했습니다. 호텔과 모텔을 포함한 공공장소에서 전체 또는 일부를 복사, 복제, 상영하는 것은 호주 저작권법을 위반하는 행위입니다. 위반자는 형사 및 또는 민사상의 처벌을 받을 수 있습니다. 著作権者は、このビデオカセットに収録されている映像及びサウンドトラックを、個人的な家庭内使用のみに使用許諾しています。オーストラリア著作権法では、全体または一部を複製、複写、ホテルやモテルを含む公共の場で上映することは違法です。違反者は刑事訴追及びまたは民事訴追の対象となります。Właściciel praw autorskich udzielił licencji na obraz i ścieżkę dźwiękową zawarte w tej kasecie wideo wyłącznie do użytku domowego. Kopiowanie, reprodukowanie, pokazywanie publicznie, w tym w hotelach i motelach, w całości lub w części, stanowi naruszenie australijskich praw autorskich. Naruszyciele podlegają karnemu lub cywilnemu ściganiu. Vlasnik autorskih prava je licencirao sliku i zvučni zapis koji se nalazi u ovoj videokaseti samo za privatnu kućnu upotrebu. Kopiranje, umnožavanje, prikazivanje u javnosti, uključujući hotele i motele, u celini ili delimično, predstavlja kršenje australijskih zakona o autorskim pravima. Prekršioci podležu krivičnom i podeljeno ili građanskom gonjenju. เจ้าของลิขสิทธิ์ได้อนุญาตให้ใช้ภาพและเพลงประกอบที่อยู่ในวิดีโอเทปนี้เพื่อใช้ในบ้านส่วนตัวเท่านั้นการคัดลอกทำซ้ำหรือแสดงต่อสาธารณะรวมถึงในโรงแรมและโมเทลทั้งหมดหรือบางส่วนถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของออสเตรเลียผู้ฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาและหรือแพ่ง A szerzői jog tulajdonosa a videókazettán található képet és hangsávot kizárólag otthoni használatra engedélyezte. Az ausztrál szerzői jogi törvények megsértését jelenti, ha részben vagy egészben másol, reprodukál vagy nyilvánosan bemutat, beleértve a szállodákat és moteleket. A szabálysértők ellen büntető és vagy polgári jogi eljárás indul. Autortiesība īpašnieks ir licencējis šajā videokasetē esošo attēlu un skaņu celiņu tikai privātai lietošanai mājās. Pilnīga vai daļēja kopēšana, reproducēšana, publiska demonstrēšana, tostarp viesnīcās un moteļos, ir Austrālijas autortiesību likuma pārkāpums. Pārkāpēji ir pakļauti kriminālvajāšanai un vai civillietai. Autorių teisių savininkas licencijavo šioje vaizdo kasetėje esantį vaizdą ir garso takelį naudoti tik privačiuose namuose. Visiškai ar iš dalies kopijuoti, atgaminti, rodyti viešai, įskaitant viešbučius ir motelius, pažeidžia Australijos autorių teisių įstatymus. Pažeidėjams taikomas baudžiamasis ir arba civilinis persekiojimas. Vlastník autorských práv udelil licenciu na obraz a zvukovú stopu obsiahnutú v tejto videokazete len na súkromné domáce použitie. Kopírovanie, reprodukovanie, predvádzanie na verejnosti, vrátane hotelov a motelov, a to úplne alebo čiastočne, je porušením austrálskych zákonov o autorských právach. Porušovatelia sú predmetom trestného a lomka alebo občianskeho stíhania. Nositelj autorskih prava licencirao je sliku i zvučni zapis sadržan u ovoj videokaseti samo za privatnu kućnu upotrebu. Kopiranje, reproduciranje, javno prikazivanje u javnosti, uključujući hotele i motele, u cijelosti ili djelomično predstavlja kršenje australskih zakona o autorskim pravima. Prekršitelji podliježu kaznenom i _, ili građanskom gonjenju. Deținătorul drepturilor de autor a autorizat imaginea și coloana sonoră conținute în această casetă video numai pentru uz casnic privat. Copierea, reproducerea, afișarea în public, inclusiv în hoteluri și moteluri, în întregime sau parțial,
reprezintă o încălcare a legilor australiene privind drepturile de autor. Încălcatorii sunt supuși urmăririi penale și sau civile. Притежателят на авторските права е лицензирал картината и саундтрака, съдържащи се в тази видеокасета, само за лична домашна употреба. Копирането, възпроизвеждането, публичното показване, включително хотели и мотели, изцяло или частично, е нарушение на австралийските закони за авторското право. Нарушителите подлежат на наказателно и наклонена черта или гражданско преследване. Telif hakkı sahibi, bu videokasetinde bulunan resim ve müzik parçasını yalnızca özel ev kullanımı için lisanslamıştır. Oteller ve moteller dahil olmak üzere, tamamen veya kısmen kopyalamak, çoğaltmak, kamuya açık yerlerde göstermek Avustralya telif hakkı yasalarının ihlalidir. İhlal edenler cezai veya hukuki kovuşturmaya tabidir. Pemilik hak cipta telah melisensikan gambar dan soundtrack yang terdapat dalam kaset video ini untuk penggunaan pribadi di rumah saja. Menyalin, memperbanyak, dan menayangkan di tempat umum, termasuk hotel dan motel, secara keseluruhan atau sebagian, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta Australia. Pelanggar dapat dikenakan tuntutan pidana dan atau perdata. Chủ sở hữu bản quyền đã cấp phép hình ảnh và nhạc nền có trong băng video này chỉ để sử dụng tại nhà riêng. Việc sao chép, tái sản xuất, trình chiếu ở nơi công cộng, bao gồm cả khách sạn và nhà nghỉ, toàn bộ hoặc một phần là vi phạm luật bản quyền của Úc. Những người vi phạm sẽ phải chịu truy tố hình sự hoặc dân sự. رخص مالك حقوق الطبع والنشر الصورة والموسيقى التصويرية الواردة في شريط الفيديو هذا للاستخدام المنزلي الخاص فقط. يعد نسخه أو إعادة إنتاجه أو عرضه في الأماكن العامة، بما في ذلك الفنادق والموتيلات، كليا أو جزئيا، انتهاكا لقوانين حقوق الطبع والنشر الأسترالية. ويعرض المخالفون للملاحقة الجنائية أو المدنية. صاحب حق چاپ مجوز تصویر و موسیقی متن موجود در این نوار ویدیویی را فقط برای استفاده در خانه خصوصی صادر کرده است. کپی کردن، تکثیر، نمایش عمومی، از جمله هتل‌ها و موتل‌ها، به طور کامل یا جزئی، نقض قوانین حق چاپ استرالیا است. متخلفان مشمول پیگرد کیفری و یا مدنی هستند. בעל זכויות היוצרים העניק רישיון לתמונה ולפסקול הכלולים בקלטת וידאו זו לשימוש ביתי פרטי בלבד. זוהי הפרה של חוקי זכויות היוצרים האוסטרליים להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, כולל בתי מלון ומוטלים, במלואם או בחלקם. המפרים נתונים לתביעה פלילית וחלקי או אזרחית.